obzirom da ja jako volim raditi dizana tijesta, ideja za bobaljke, jedno tradicionalno rusinsko jelo koje se kod njih najčešće poslužuje na Badnjak, učinila mi se jako primamljivom, pa sam odlučila napraviti jednu svoju verziju bobaljki. Za ovaj recept najprije radimo dizano tijesto, nećemo ga odmarati, nego ćemo odmah od njega oblikovati duge, uske valjčiće koje ćemo onda pustiti da malo odstoje. Zatim te valjčiće pečemo i kada su pečeni, kada se ohlade, režemo ih na male komadiće, otprilike 1,5 cm do 2 dužine. Onda ih potapamo u vrelo mlijeko da fino omekšaju. Zaljevamo sa maslacom, sa makom, a možda i sa orasima, a možda i sa cimetom. Dodat ćemo i malo meda, malo šećera u prahu i poslužiti kao jedan fantastičan desert. Uglavnom, idemo se mi baciti na posao. Prvo moramo napraviti dizano tijesto. Svi sastojci su ovdje ispred mene. Ja ću vam sve sastojke koje koristim napisati dolje u opisu ovog videa. A tamo ćete imati link koji će vas odvesti na moju stranicu gdje onda imate detaljno raspisane sve te korake. Uglavnom, mi sam sastavila 500 g brašna, ide nam 1 žličica soli, 2 žličice šećera, 1 vrećica suhoga kvasca. Sad ćemo sve te suhe sastojke ovako malo pomiješati da se bolje prožmu i sada dodajemo toplo mlijeko. 250 ml toploga mlijeka i sada možete ovo odmah početi raditi rukom, ali ja ću si ubrzati postupak i napraviti ovo sa ovim kuhinskim strojem, a onda ćemo nastaviti mjesiti na radnoj površini. Jednom kada smo tijesto izradili ovako mikserom, onda je puno lakše s njim ovako raditi na radnoj površini. Osigurajte si svakako pokraj malo brašna, treba će nam, ne previše, ali tek toliko da se tijesto za svaki slučaj ne bi ljepilo. I sada ga još samo rukama dobro izradimo, da bude potpuno glatko. Tijesto ćemo sada odmah dijeliti u komade kako bi mogli napraviti male tanke valjke. Znači ne moramo čekati da se odmori i tijesto je inače malo tvrđe strukture nego za ona klasična dizana tijesta tipa za klipiće ili za kiflice ili nešto slično tome. Ali tako i mora biti kako bi se lakše mogli napraviti ti mali valjci. Znači uzimamo komad po komad tijesta, apsolutno je nebitno koje veličine, sad ćete vidjeti i zašto. I prvo ih ovako malo rukama stanjimo kako bismo lakše mogli raditi na radnoj površini. Ovako. Radna površina u ovom trenutku ne mora biti pobrašnjena, dapače, čak ćete puno lakše i raditi i valjati ovo ovako rukama ako nema puno brašna, jer inače ako stavite brašno da vam se sve onako valja i ne bude to dobro. Znači sada rastanjimo ove valjčiće tako da budu otprilike centimetar debljine, jer oni će ipak još malo stajati i dići se, a ne bi smjeli biti predebeli. Ovako formirani valjak prebacujemo u lim za pečenje. Lim je dobro prethodno obložiti papirom za pečenje, jer tako ćemo puno lakše baratati. I na isti ovaj način sada od sve ove količine tijesta napravimo iste ovakve valjčiće. Rekao vam ja na početku da su bobaljke ili bobaljke, kao vjerujem da se tamo tako izgovara, da su tradicionalan rusinski recept. Ne bi se ja ne sjetila ovih bobaljki, nego smo mi tako na poslu jednom pričali, jedan moj radni kolega se sjetio da je njegova baka Rusinka nekada to radila nešto jako, jako fino. I on bi to tako htio ponovno probati. I onda smo naravno googlali, tražili i pronašli da stvarno ima dosta recepata za bobaljke. Uglavnom, one se mogu napraviti, koliko sam vidjela, na nekoliko različitih načina. Vidite i sami, evo ja sada radim ove valjke. Ali, bobaljke se mogu napraviti tako da se rade male kuglice u stvari i da se onda kao kuglice u stvari, kuglice tijesta da se onda ispeku. Što meni se ovo učinilo jednostavnije. Napravimo valjke, ispečemo, a ne onako kuglicu po kuglicu. Znači, moguće je napraviti i na drugi način. Također, bobaljke se mogu raditi u toj nekakvoj, ajmo reći, postnoj varijanti. Vidjeli ste da sam ja radila ovo tijesto sa mlijekom. I meni su dizana tijesta tako i ukusnija, evo, za ovakve slatke stvari. Ali se isto tako dizano tijesto može napraviti i bez mlijeka, znači sa vodom. I onda će to biti ta nekakva, ajmo reći, postna varijanta.
Ovako formirane bobaljke, znači ove valčiće tijesta, tek sada ćemo ih ostaviti da se dižu. Možete to napraviti na sobnoj temperaturi, ali neka temperatura bude malo ipak toplija. A kako bi se još prije digli, možete ih staviti ovako, samo ih moramo pokriti sa jednim kuhinskim ubrusom, krpom, folijom, s čim god, da se ne bi posušile od gore. Možete ih staviti u pećnicu zagrijanu na 50 stupnjeva da se ipak malo brže dignu. Ostavljamo ih da se dižu nekakvih pola sata. Nakon toga palimo pećnicu, pečemo ih 20 do 25 minuta na 180 stupnjeva, a tek onda kada se prohlade idemo dalje na posao s njima. Pečene krutiće tijesta za bobaljke, kada se malo prohlade, režemo na komadiće od otprilike centimetar i pol do 2 širine i sve ih skupa prebacujemo u jednu veću posudu. Znači na isti ovaj način izrežemo apsolutno sve. Ovako narezane bobaljke sada ćemo preliti sa kipućim mlijekom. Sa kipućeg mlijeka samo treba maknuti onu koricu koja se uhvati gore, jer onda ne izgleda lijepo kada ostanu komadići te kožice od mlijeka. Znači zalijemo i sada samo promiješamo. I ostavljamo sada bobaljke pa minuticu do 2 da malo upiju ovo mlijeko. Rekla sam i u početku da se bobaljke mogu napraviti u onoj, ajmo reći, nekakvoj postnoj varijanti. U tom slučaju se one mogu zaliti sa vodom, u nekim receptima se doista tako i radi, ali meni je ukusnije kada se zaliju sa mlijekom. Bit je da one upiju mlijeko, ali da se ne razmicaju onako previše. Kada su se bobaljke razmočile, sada ćemo sa jednom šupljom žlicom ocijediti ih i premjestiti u posude u kojima ćemo ih poslije i začiniti. S obzirom da ja svoje bobaljke planiram napraviti u 3 različita okusa, odmah ću ih tako i odvojiti u 3 posude. Inače se bobaljke tradicionalno rade sa makom, ali evo, s obzirom da ja nisam baš neki veliki ljubitelj maka, ja sam se odlučila tu malo i sa ovim okusima poigrati. Vidjet ćete uskoro kako. U svaku ovu posudu sa bobaljkama stavljamo jedan mali dio otopljenog maslaca. Stavit ćemo po 2 žlice šećera, žlicu i pol, nećemo pretjerati, evo ga. Možete naravno i bez šećera, sami procijenite. I sada radimo 3 različita okusa. U ovu prvu kombinaciju dodat ću mljevene orahe i jednu vrećicu vanilin šećera. U drugu kombinaciju ide nam mljeveni mak, isto tako vanilin šećer, a u treću kombinaciju ide nam cimet i vanilin šećer. U svaku posudu dodat ćemo još po pola žlice do žlicu meda. Što je med kvalitetniji, to će vam bobaljke biti ukusnije. I sada sve skupa promiješamo. Kada miješate bobaljke, radite to onako malo nježnije, kako vam se ne bi baš potpuno raspale, jer upile su dosta mlijeka i dosta su sad one onako mekane. Znači, samo pažljivo kako bi se fino obložile sa svih strana. Promiješamo i ove sa makom. I ove treće, meni najdraže inače, sa cimetom i šećerom. I evo ga, naše bobaljke su gotove u 3 različita okusa. Što je zanimljivo kod ovog recepta? Možete ih jesti odmah sada. Poslužuju se inače onako u malim posudicama kao nekakav desert. Možete ih jesti sa malim vilicama, ako ste nestrpljivi možete ih onako počopati prstima kako dohvatite jer nećete odoljeti ovom finom mirisu. Fine su i hladne. Kada se rashlade, pogotovo ako ih stavite u hladnjak, onda se one stisnu jer zalili smo ih i sa dosta maslaca, pa taj maslac onako odradi svoje i onda onako budu malo kompaktnije. A ako ih idete jesti odmah ovako dok su još praktički i tople od onog vrelog mlijeka, onda su ipak onako malo, kako bi rekla, malo gnjecave i
A baš su posebne. Ovo je nešto što ako se nikad niste s tim susreli, ako nikad nešto slično niste probali, bit će vam neobično na prvu, ali jako, jako je fino. Vidjeli ste da nije tako komplicirano. Znači, bazično to neko tijesto, fino se umjesi, izreže, sve sam vam pokazala u ovome videu. Ja se nadam da ćete napraviti svoje bobaljke što prije, ne moramo čekati božićne blagdane da bismo radili ovakve fine tradicionalne recepte. Probajte napraviti, pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispalo, recite mi koji vam je okus najdraži. Rekla sam vam već, ove sa cimetom, moj su favorit, kao cimet rolice, možda još i bolje. Budite uz nas i neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se.